Spisil te vinaye, hayun te kahwaltike, te witse tik te chambala medik hayun te kahwaltike, te starea te answinike hatias kanantai, te sbiluk o te vinyun te kahwaltike, hasbilabi mayordomo, hatias kanantai betik te sbiluk te kahwaltike. Pero vaya vuelta mais cobla ta kota antik te bins chapa no te kahwaltike. Ya ka vuelta ans vini ke tiki yas choch te kapal ka yakta behel balta carro. Mais cobla diotan de te etike yas etiklan. Yas chik te hamal etike. Te meleil kot chik o kot chambalam yas mil te chambalame. Mava yasna te vino te aiskus lejal de chambalame, repenta haj multica vi, te mava lekil cananotic te jootique, hermanos y amigos. Ta Deuteronomio 22, 6, soc 7 y alte ya. Te me haya catata ves, pechechha malmut. Te me hay tate o hay talum. Te mais victa al. O ais tonte ya, te me lutz bilyun tesme, mame shawik bahel, soxme te yalatak, yema kolta y bahel tesme, priyashu yakawik bahel te yalatak, hichakapas, scuenta yun lek yashkoat, sokbayel kak al yashkushahat. Yaskana ya la vi, te me camil te tutmute, camil besoquel attack, o camil mai villay kawaii mabakashi te yahwal te chambalame, mabalek yashkohat, sugmai bayek akal yashkushahat yun, como mabak ushta wotan, te binschapa nek te kahwaltike. Skelta mais kobla yakaitik, pero ayawai te me kabuts in te chama la me te maba kanane te lekte bis pasos te kahwaltike mala balek yashko adiun sokmaba halk akal yashkusha hatiun como mais kushula wo tantas tohol te bis pasos te kahwaltike te mai la wil chambalam ay bi ay mama shabuts in Mama ya choca balta bande haetik. Kananta ya me te mis pasos te kahwaltike. Na ame. Te me kushta wo tan te kahwaltike. Yaskana yal. Te kushta wo tan euk te mis pasos te kahwaltike. Llanto vuelta. Él te ama como nadie en este mundo. Él dio la vida por ti. Jesús te ama. Ya escuchaste su palabra, ahora te toca compartir, que todos sepan que es salvación y vida eterna.